अनु इफ्फीची तयारी शेड्युलाप्रमाण टायमार जातली म्हणून ESG दिसता. ज्यो गोष्टी आमकां शेवटच्या क्षणान येतल्यो त्यो पयलींच आमी एलिमिनेट करतले. अँड दीस इयर द 50th इव्हेंट ऑफ IFFI will be a grand celebration in Goa. On 17th, we are going to finish all our tendering processes. Most of the tenders are opened also. The orders are awarded, and the preparation has started now. The Honorable Minister for Information and Broadcasting, Sri Prakash Javadekar ji, had called a review meeting yesterday at Shastri Bhavan, New Delhi. इंडियन पॅनोरमात गोयचे फिल्म ना ज्युरीच्या निर्णयात खंय ESG मेतेर जावंक मेळना. They make a list of all those such films which are on merit. We as ESG, or for that matter even the DFF, do not have any role in the selection of the films to be screened as a Indian panorama. So हाचे भितर अशें कन्फ्युजन करपाची गरज ना. Opposition leader, he is well aware about the facts and the procedures, laid down procedure. स्पॉन्सरशिप वाढून सरकारी तिजोऱ्यावेले इफ्फीचे वजे हलके करून आणि 4 पैसे जोडपाचो ESGचो यत्न. आणि ह्या वर्साच्यान आमी हो प्रोसेस केल्लो आसा. ग्रॅज्युअली इट विल आमी जर 3 वर्सां खातीर जर टायड अप बी केले जर जायत एडवर्टायजमेंट, दॅट ग्रॅज्युअली वी विल फायंड मोर अँड मोर स्पॉन्सर्स and the minimum burden on the state government. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.